Хозяин. Assalomu alaykum. Qirg'iziston suvsizliklari bit bor. Qaymoq, qatlama, bo'rsoq bor. Taksilarga ыңғайлы шарттар көп бізде. Көп пе? Ман чай, там обед, комплексный обед бар. Чай, кофе. Бүт бар. Вот таксилерге комплексный обедтер бар. Bir тамақтандырса, салат, нан, чай içinde 300 сом болады. Аш менен 4 түр мына шарпо, баранина, говядина, шарпо, мастава, барлығы плов, манты, Bu birinci. Екіншіге плов, манты, лагман жареный, бор. Ассаламу алейкум туғандар. Ишке чықтық, обедті қылдық, эми мойкаға келдік. Волоколамск шоссе 13, кафе Жасмин. Парковкасы кеңір екен, комплекс, такси комплекс деген немесі бар екен. 300 сом. Чай, наны, салатынан бері береді. Выборға 4-5 тамақ бар, ошон біреусін танынап, чай наны менен неме алсаңар 300 сом екен. Сонда екен, ичиттігінше екен. Сумма минус 2,5 мың менен ишти баштайбыз. Леня койдук. Ха дегенде эле биринчи заказды алдык. 1.37 коэффициент дейт го. Менде эмне Комфорт Плюста да ошондой заказ барбы? Наличка болбосо болду. Безнал экен. Сон. Уже ухожу дейт. Уже ухожу. 55 минута. Ушу менен буюрса сменанын акчасын 2000'nin башын жейм го сразу. Озуңу бояп алсың дейт. Мен озум ушундай кызыл, тем более мына кызыл жемпир кийгенде чагылыш, какой-то бир отражение берет окшойт, кызыл болуп көрүнөт. Озум кантип боёйн? Озум боемок тургай, мен бир жумада бир жуунам деп коет экен да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я ноги отряхну. Ага, рюкзак с собой или багажник? Не, здесь он. Блядь, так далеко идти. Ну да. Брату сказал, говорю, пусть бы заехал до корпуса. Здесь пропуск. Можно вообще заказывать машину? По-моему, нельзя. Понятия не имею, знаете. Элге 2 мүнөткө 1700 аз чыгып калды негизи. Бирок жакшы эле. 1700, элге 2 мүнөткө 1700. 2000 чыгат деп ойлогом. Так, линияга коелу. О. Бирок без коэффициент. Так, архитектора Власова түшүп келдим. Бул новый черемушки 797-ге 27 минута. Кимде ким парк издеп аткан болсо тугандар, парк атаманын сунуштайм. Парктын проценти 2,5%. Моментальный вывод, каалаган сумманы каалаган вывод кылсаңар болот. Выводко акча албайт. Андан сырткары парк өзүнүн водительдерин ай сайын ар кандай оюндар өнөтүп турат. Ар бир айдын өзүнүн условиясы бар, телефондон чалып билсеңер болот. Жана ошондой эле парк таксиге тийишелүү баардык документтерди жасайт. Бул камеранын өчөрү 1 саат 30 мүнөт. 1.9 коэффициент менен. Садов, бул да бустер менен. Азыр эле айтып аткан заказ ушундай. Карап кой. Черт, өзү мындай долгая поездкады мен өтө редко аламын да. Өтө редко аламын. Мынчалык алыска чыккандан кийин
Заказ жақсы жаздым, заказ жақсы эле чыгат эгер действительно мени күтүп турсачы. 6 минут подача экен, нары 1,5 саат экен. Жок дегенде 3000 чыгат. Бирок ал жерде мен биринчиден заказы жок кайтам. Экинчиден заказ берсе дагы, андай Москвадан алыс жерлерде, деревняларда комиссия алып койчу, покупкасы менен болсо дагы комиссияны алып таштайт. Комиссияны алса дагы болуп, заказ менен кайтсам жакшы. Просто заказ жок, үстө кайтышы мүмкүн. Анда алыс чыкканда даже комфорт плюстары өчүп болуп калат, только эконом жанып калат. Вы не Данил. Нет, не похож на Данила я. Кол булгалайт келсем. Вы не Данил дейт го. Gülgünüm gümüş bulak, жүрөккө жүрүш кылак, жүзүңдүн сүйөмүндө күн дагы күлүп чыгат, сыйласаң жерге боюн, сыдырың жел болоюн. До свидания, всего доброго. Ну, 1 saat 24 минута. 2900. Спасибо за поездку. 2927. 3000 чыгат деп ойлодум эле, бирок чыкпады. Анан эмне дебейсиңерби? Черт, заказ бердиле да. Платный подача 450 рублей менен ситтерге. Дрожжиного бердиле. Мен кылып кайттым. Подольск карагыла. Подольскка барып заказ алмайбыз эми. Центр күйүп атат. Кеттик, центрге кеттик. 15 минут подачадан. Почти 10 километрден заказ алдым. Аз 11 минут калды. Академика Челомея. Бул новый черемушки. Ну где-то был же комфорт плюс. Тоже долгая поездка до Перды. Алло. Алло, здравствуйте, это водитель беспокоит. Пропуск есть или здесь ожидать вас у шлагбаума? Есть. Нет, есть пропуск. Я заказала на вас. Не открывает, я уже минуту стою. Всего доброго. Что-то комфорт окшойт. 50 минут 1500. Еще будан не кылат айтайын ба? Будан еще комфорт алат. Еще неме алат? Комиссия алат. А может албайттыр. Жаңа покупкасы мени кылып атканда кайсыл шаарлардан албайт кушат чыгат да. Мен бир поселоктон алып чыктым, деревнядан. Деревнядан заказдарына неме алат? Комиссия алат. Албады, базар жок. Алган жок. Деревня Софино. Так, пока что 5300. Болгону 4 заказ менен 5300. 6 saat, 6,5 saat smenam бар, аз кичине чай, кофе, софе ичип, бир-эки бургер жеп албасам, что-то ашказаным ачыша баштады. Жасминдин тамагы уже тарап кеткен окшойт воздухка. Анан баштайбыз. Коэффициент кайнап атат. Эми коэффициент кайнап атат деп эле иштеп жиберейин ачка. Мага мен үчүн биринчи орунда акча эмес, денсаулык. О, кофе алып чыкчам, коэффициент күйүп калыптыр. Өчүп калбады. Аз без коэффициент заказ берип да. 5 минут, 335. Без коэффициент. Алло, здравствуйте, а вы скоро будете? Ну да, сейчас как раз светофор проеду, перекресток и подъеду. Это на светофор. Вы представьте, да, стоите там долго еще? Еще 2 минуты показывает. Хорошо, понятно, но я вас жду. Хорошо. Большое вам спасибо, что предупредили. Да, до свидания. Хорошего вечера. Спасибо. Башка эле клиент отуруп алыптыр. Мага кыз звонок кылды эле. Колун тосуп, телефонун карап отурду бирок. Мен жолдун бирагына өтүп турдум деп коет дагы. Вот, девушка ждет.
светофор жаман көп кармады да. Сүйлөнүп атасыз. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень сильно спешим. Понятно. Биберова, украинский бульвар. Приехали. Спасибо Всего большое. доброго, до свидания. Спасибо. Метро Киевская. Тартып жүрбөй парковкаларды. Парковка тарткандарды баары жаман көрөт. Канча иштеп жүрөт билбейм. 21 мүнөткө 768. Келдик. Geç kirgende Внуковга берет, кайра эле Внуковга бересиң да. Азыр Внуковда эч нерсе жок. Так. 12-ге 1 мүнөт калды, пока что 10 миң иштедик. Сменанын бүтүшүнө дагы 1,5 саат бар экен. Внуковдан заказ кармай алабыз билбейм. Бирок бара берели, себеби самолетту учурсам экинчи точканы жаап коюп атат. 94 миң да. Отмен кылсам экинчи точкам көрүнбөй калып атат. Айырмасы жок болуп калды. Ошо үчүн эле жок Внуковга калдык. Так, 34 мүнөт. 1194. Азыр очередти көрөбүз кандай экен. Коэффициент күйүп атат негизичи. Ушул эле маалда азыр Шарикте, Шереметьевде заказ кайнап атат. Бул жакта да азайып калыптыр уже коэффициент. Так, кандай очеред коет экенсиң? Азыраак койсоң, кичине күтөлү дагы машинадан чайкаганча. Машинадан кебетес келишип калды. 39 мүнөт убактым алган турбайбы? Йо-май. Эчтеке көрүнбөй калды. Туман Москва, неме Внуково жак. Туман. 2 саат дейт. Ошол 2 саат. Анан да бир жаңылык. Бүгүндөн баштап имиштер болуп атат группада. Хавал менен Чери бар го, Чери. Ошолор Comfort Plus'ка кириптир. Бүгүн кечтен баштап. Өзү Яндекстин мурдагы правиласы боюнча, эгер адашпасам, Comfort Plus'тан жогорку тарифтер только седан болуш керек. Седан. Хавалдар алар кроссовер, седанга кирбейт. Бирок Яндекстин да айласы албай калды, себеби машинасы азайып атат. Жылы эски машиналарды чыгарып атат, жылы жаңы машина кирбей атат. То есть аз да. Анан айда жок, хавалдарды киргизген окшойт. Ошого Comfort Plus'та эми заказ дагы азаят. Не дейбиз? Бергенин алып иштей беребиз. Хавалды кошту, демек заказ көбөйгөнү бул. Негизи заказ көптөн бери Comfort Plus'те жандыр элекмин. Comfort'ты жандыр элекмин, жалаң эле Comfort Plus'та иштейм. Жана байкыл, немеден Подольск жактан алып келген заказым бирок Comfort экен. Ошоктон Comfort жандырдым эле. Ошол анда жигиттер барыңа ийгилик. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин тынч болуңар.